Kinong hikai Hakashatri jangka Meghalaya Upper Primary School Teachers Association MUPSTA kilami madan biang haka arpsan trik urempang arah jarar puar ban beteng ya kejing dewa pendung deficit system ya kinong hikai. Ka association kala pelong ya kijing ki hakeleng ki distrik Kejela bad Hais Khasi Hills la pelong hamadan malki hanong ba Shillong. Kinong yalam ka MUPSTA East Khasi Hills District Unit kila ong bagajing ya kinong hikai salon sar kadai na kajing bamdon kita kinong tau lat tau lenti na ki policy makers haka sarkar jela. Kejing wan juga ini kalau ban penken mau ya ke sarkar ban kerpat ya ke sarkar ba kan le na ke benta ban upgrade ya ke ad hoc upper primary school caka deficit system kani ka grand ad hoc ilayo na du usnem khat khandai span ripupra mula san phosau snem isu sa ad hoc si ad hoc hadu mentaksi de kejing kerpat na kaliang jongka asian hi kini kejing ki kalong pro kawi ke Meghalaya man ke district ye don de ngia protes ye kani ba ke sarkar kan le ye namar ba ke sarkar kala circulate ingi hausem arajar khat khandai ye kini kejing thwa proposal be kini kejing thwa proposal to for ad hoc upper primary to deficit system kala circulate man kawi pakawi ke district ye kani re hadu menta ke sarkar kampat le ye kani Tiada kata daung yang halor konurim, ban penken mau ke sarkar, ban kerpat ya ke sarkar, bahkan le ya kenika upper primary school jungi, nampak ni lalong nong hikai, ngagal adon san pusau sedem mentah, de hak sedem ke bakhaya ngahi, las sedang ya kenika ad hoc, nanduk kopor jung asam, tiada haduk mentah long isa ad hoc, klaim upgrade nak kalian suka, ngimong ke sarkar jung no. Naduk mencuah haduk mentah ngisa abi kumcu de kata kade kecing keren jongi nak liang jongi kinong kai kadok di school adop dan berkenur ngidon pras spa sau tri school borok week state ngidon lai hajar arspa nyu pundengut kinong kai borok week state ngila sedang kecing ki mentau usam hadin bal yo relaxation ni covid haus khanyo trik jong Desember hapo lanong krem di mentah biang ngila ya sedang biang tegemut nginom song thai hadu ba sarkar kan yo sngau ya kani nginom song thai kani ke sinjam ko pangin habya chekhaman but nginom song thai ngin beteng be keciki abai dei bat kani ka jingkular jong sarkar Ya kebakum kini jingi ki bandawa pendung deficit system ya berok lai hajar arspa nyupun ringut kinong hikai ADHOC naki praspa south liki school haka jela berok kawai la penlong ru Hariboy district. Hang ne ru Hariboy district ru ngi alum ya kena meeting ni ban pau ya ka jing jongi ku kinong hika ka mai shim ya kena senjam ka sit and demonstration ban pau sa sarkar ba ka sarkar ka dei ban lei nam ta ka jing don kam jongi ka jing dawa jongi kalong jinewins kum ki ad hoc school hapo Meghalaya ke badon hadu praspa south league school ke dei ban upgrade no cha ka deficit system kata kadai kacing trang jongi barok kai bangi wan hang ne ka chaka ni pen pau kata kacing don kam bak sarkar kadai ban le kerki no naka penta kacing bhai miat jong kinoi kai haka district hamtam ro ka celaw ro hadin bangila demand ni ka deficitization ke sarkar kaladon ke proposal jongkahi sabro ki DSU office apo ka jela bro kawai ban ka proposal na komen ban upgrade ini sa deficitization dan reng yo iba hadu menta ke sarkar kolong kuman kune ingin ban se ban ya le igini ki agitation hagani kom ka bajai kuman pun kemau ke sarkar ya ke proposal ka bakala ayangi nadu te usnam